Kathamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna ka tle go mosilele Mphote mere go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube ko segole mmogo ka tshedimosetso. There was a discussion that was actually being discussed in relation to the concern that we raised in relation to one of the honorable members. Mo khasong eno re tla utla fa motlatsa mo komishenara wa bosetšhaba yo sekegilweng a re go tsaya karolo mo komiting ya nakwana ya magatwe a tlhagisitsweng ke Lieutenant General Mkhwanazi go supa ke mo kgatlhanong. If you calculate how many kilometers from Port Elizabeth to where we are now, you can't rule out a fatigue. Batho ba le 42 ba tlhokafetse mo kotsing ya bese le go gobala batho ba le 45 mo kotsing ya bese kwa Limpopo. Dumelang bagaetso tsa maitsebeng ano re di simolola ka gore mo go tsa boditšhaba tota o presidente wa naga ya Madagascar Andry Rajoelina a re maiteko a go ka leka go gapa puso ka dikgoka a tsweletse. Now it's time to right our wrongs from so many years ago, because people still mention that. Mo go tsa metshameko Bafana ba solofela go ka efoga se se diragetseng ka ngwaga wa 2012 fa ba batla go ka amogela Rwanda ka moso ka kwa Mpombela Stadium. Madume mogaetso tsa maitsebeng ano re di simolola ka gore motlatsa mo komishenara wa bosetšhaba yo sekegilweng wa lephata la sepodisi la thibelo ya bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya a re go tsaya karolo mo komiting ya nakwana e batlisisa magatwe a tlhagisitsweng ke mo komishenara wa sepodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi go supa ke mo kgatlhanong o kaile fa gona le thulano ya dikgatlhego malebana le mo palamente wa MK David Skhosana yo a reng o kile a tlhatlhela ngongorego kgatlhanong naye mo sepodising. Sibiya o tlhotse a simolotse go rebola bopaki kwa parlamenteng. Sibiya a re o tsaya seabe kwa komiting go supa ke mo kgatlhanong ya gagwe o supile fa a tshwenngwa ke kgonagalo ya go gobelelwa ke Skhosana kwa lekoko la MK. There was a discussion that was actually being discussed in relation to the concern that we raised in relation to one of the honorable members in relation to his participation in these proceedings, considering the fact that the honorable member is a complainant. Gape ditokololo di ne di arogane malebana le gore a Skhosana a ipeele thoko kgotsa nnyaa. We've delayed the issue unnecessarily from day one. When we raised the issue of conflict and we delayed it, the House decided that after the first witness, we will relook at the matter of conflict. Even on the question of a conflict of interest, it does not arise in this point because Skhosana is not a witness before this committee. He went to the police on behalf of the MK party. The parliamentary legal team should look at this matter, even if they don't advise us now. We are allowed to proceed now with Honorable Skhosana in attendance. Morago ga go rerisana le babueledi ba gagwe, Sibiya o ne a rebola bopaki. I'm advised that I will proceed. I'm proceeding, but I must note or indicate rather that I do so under protest, Chair. In case at the ultimate end, because I will be participating in a process that I believe could be tainted. Mo parlamente wa DA Lisa Shikaleng o ikgogetse thoko mo komiting mme lebaka la gagwe ke gore o kile a tlhatlhela ngongorego kgatlhanong le Sibiya. You called me.
Komishini ya Madlanga e batlisisa magatwe a tlolomolao itshwenyonko ya sepolotiki le bonwenwe mo lephatong la bosiamisi e tlhotse e emisitswe gompieno go latela kopo e dirilweng ke News 24 le Daily Mavic e kgatlhano le gore dithetso di seke di a phasaladiwa. Komishini e ne tshwanetse go ka sibulla gompieno mme baeteledipele ba bopaki ba ne ba batla gore dithetso di seke di a phasaladiwa ka ntlha ya bosisi jwa tshedimosetso e dipaki tse di latelang di ne di tshwanetse go e tlhagisa. Whether we will then give a decision, a written decision without argument, I think we need to confer outside of here, and we will communicate our decision in due course. Mr. Du Plessis, do you think you will be insisting on being heard, that is argument, oral argument before us, or would you be happy with a decision on paper? I think at this stage we'd be happy with a decision on paper. Mopresidente wa naga ya Madagascar Andry Rajoelina a re maiteko a go ka leka go gapa puso ka dikgoka a tsweletse jaaka sesole sa naga eo se eme nokeng ke bašwa ba ntse ba dira ditshupetso fa e sa le kgwedi ya fetileng. Ditshupetso tseno di eteletswe pele ke setlhotswana se se itsegeng jaaka Gen Z ba bakile tota ke kgaogo ya metsi le motlakase, mme tseno ke se dikgolo go gaisa mo dingwageng di le dintsi ebile ke kgwetlho e kgolo go mopresidente fa e sa la tlhophiwa ka ngwaga wa 2023. Mopresidente wa Madagascar Andry Rajoelina o lebagane le magato a boipiletso ao a gagalelago pele fao badudi ba Malagasy ba llago ka la gore a role mošomo se ka ge pušo ya gagwe e sa ba šešediwela se se tla morago ga gore maphodisa a bintšhane ka leoto le tee le maloko ao a dirilego ditšhupetšo lebaka le letelele la go feta dibeke tše 4 se ga e sa le go tloga mafelelong a lewedi. Magato a boipiletšo a tlhotlholetšwa ke mekgatlo ya baswa ka Kenya le Nepal fao a dirilego history nakong ye. Rajoelina o ile a ntšha sa mafatlheng le go gatelela gore e ba le komana marula a bapile go kwa ka ditlhotlho tšeo badudi ba lebanego natšo le go hwetša tharollo. Jaaka ke le fa ke emeng fa ke siametse go reetsa godimo ga foo le go thusa go fitlhelela tharabololo ya naga. Go le bjalo magato a boipiletšo a sa tšwela pele fao lekala la sešole sa Madagascar la Capsat le tsebagaditšego gore e be le hwetša taolo ya semolao go tšwa go mašole a wa itlhamilego a naga letšatši morago ga go thakgogwa a magato a boipilaetšo. Rona jaaka makala a farologaneng a sesole re ikaeletse go baya seemo fa taolong. Maloko a wa dirilego ditšhupetšo a sa lebogale le go ema ka la gore Rajoelina a role mošomo. A re ga gona ope yo reditseng dingongorego tsa rona mo dingwageng di le 12 ke ka mo re batlang gore mopresidente a tsamaye. Ke akanya gore maemo ano a etegela jaaka re ise re bone tharabololo. Go sa le bjalo go letetše gore mopresidente a fepolele go setšhaba mathapameng a mošupologo se ke go ya le ka pego yeo e lokolotšego ke kantoro ya gagwe letlakaleng la Facebook. Re boe gape re go amogele weso mme re di tsweletse ka gore batlhankedi kwa porofenseng ya Limpopo ba batlisisa kotsi e masisi ya bese mo go yone go tlhokafetseng batho ba le 42 le go gobala ba le 45. Mokgweetsi o ne a latlhegelwa ke taolo le fa bese e ne menoga kwa mogorogorong wa Tambotse gaufi le Louis-Trichardt ka Sontaga thapama. Bese e ne tswa ka kwa Gqeberha kwa porofenseng ya Eastern Cape go leba kwa Zimbabwe le Malawi. Tonakgolo Ngaka Phophi Ramathuba o etetse lefelo la tiragalo le go kopana le setlhopha sa dipatlisiso tsa kotsi. Morago ga go begelwa ka kotsi o rile setlhopha sa dipatlisiso se solofetswe go rebola pegelo ya nakwana mo diureng di le 48. A re jaaka bese e ne e tswa kwa Eastern Cape letsapa le ka tswa le bakile kotsi. The fact that the bus was traveling from PE up towards Harare, and in this area, if you calculate how many kilometers from Port Elizabeth to where we are now, you can't rule out a fatigue.
Go begwa fa bese eno ya bapagami ba le 69 e ne e tletse phetelela ka bapagami ba le 91 go akaretsa mokgweetsi. We do have our weight bridge stations since from that side up until where we are. We do have traffic officers who were on duty. So for each station, the Minister of Transport is coming here. We will have to together understand who was on duty for each station when this bus passed. Why was it not stopped? If it was stopped, why did you allow it to pass? Bapagami ba le 45 ba falotse kotsi fa ba le 26 ba le kwa bookelong mme bangwe ba okilwe le go romelwa gae. Bangwe ba bafalodi ba tlhalositse gore kotsi e diragetse jang. I don't know, maybe they lose the direction. You see, and maybe it was I think 4 or 5 guys from behind, and we talk, and we wanted to say, why you move like that? Oh, he was flying now. Yeah. Why you move like that? But that bus is. Tsamaiso ya go supa ditupo e solofetswe go simolola ka laboraro. Kgetsi kgatlhanong le balatofadiwa ba le bane ba ba lebanweng ke tatofatso tse di farologaneng tse di akaretsang go itira mapodisi le go gapa ka dikgoka e buseditswe morago go fitlha ka mosupologo wa beke e tlang fa balatofadiwa ba tlabe ba dira kopo ya beile. Balatofadiwa ba tshwerwe ka la botlhano wa beke e fetileng morago gore sepodisi sa Tshwane se emise le go phuruphutsa sejanaga sa modiro wa VW Golf 7 mo go sone ba fetetseng diaparo tsa mapodisi gareng ga tse dingwe. Sebueledi sa dipatlisiso tsa bosetšhaba kwa Pretoria Lumka Mahajana a re tatofatso tse dingwe di tlhageletse fa ba sena go tshwarwa baratofadiwa. The 4 accused persons who stood before the court today are facing a charge of impersonating a police officials, a charge of possession of automatic firearm, possession of unlawful possession of ammunition, kidnapping, and fraud and robbery with aggravating circumstances. From now until then, the state will conduct an identity parade. So the matter then is postponed to the 20th of October for that, and also bail information. On the 20th of October, if the identity parade has been conducted, the media will be allowed in. That's if the magistrate grants them the permission to film in court. However, if the identity parade is still not done, then the matter will still appear in camera. Re boe gape re go amogele mogaetso mme re di tsweletse ka gore dithuto di emisitswe ka kwa University ya Free State kwa Bloemfontein go latela ditshupetso tse di tsweletseng tsa baithuti ka ga go iphumulwa nakwana ga boikwadiso. Baithuti ba simolotse go ikgobokanya maabane bosigo le go simolola ka ura ya bolesome le go thibela dithuto kwa campuseng. Kgabagare bangwe ba baithuti ba ne ba kgobokane ka kwa ntle ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Bloemfontein mo baithuti ba le barataro ba neng ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo kgolo ka ditatofatso tsa tshenyo ya thoto. Baithuti ba le barataro ba kwa University ya Freistata ba ne ba tshwarwa mo mesong ya Lamatlhatso. Mapodisi a na tlhomamisa gore ba tshwere morago ga gore ba latlhele bomo ya petrolo e ba itiretseng yone kwa ntlong ya badisa. Kgotlatshekelo ya bomagistrata ya Bloemfontein e ne a ba golola ka beili. Le fa go ntse jalo, baithuti ba ganne ditatofatso tseo ba re ga gona ditshenyego dipe kwa university. They must allow you access to the institution and show you that this is what they damaged. It's not there. Therefore, they will be acquitted. That's right. So we are here as students as well as political organizations to support the mandate because we know that this is based on Vision 130, which is built on anxieties of white people. Kwa bogareng jwa boipelaetso jwa baithuti ke tshwetso ya University ya Freistata ya go phimola kwadiso ya nakwana. Dilo tse ba dintshitseng ke tse di gatellang baithuti di ba gatella jang baithuti go le gantsi ka dinako tse dintsi ba tloga ba le gore ba tloga ba aphilela ka mpotsi ba tloga ba sena yona tšhelete ya go ka tsena sekolo ba tloga ba kolota ditšhelete tse di go godimo go lekana le bo 100,000 go ya go godimo. We were so shocked to see AfriForum on campus, and yet we have SAPS. If ever the institution needed any
police enforcement. Now, we were so thrilled, and it raised questions on our ends to say, how does AfriForum interjects with the executions and with the responsibilities and obligations of the police? Maemo a na re thibetse mo campuseng ka Mantaga. University e beile dintlha di le 4 tse di dirang gore baithuti ba ba nang le dikoloto ba kgone go ikwadisa. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Baagi kwa boitekong gaufi le Rustenburg kwa Northwest ba tlhagisitse matshwenyego a bona go latela go jewa ga molelo kwa sekolong sa boitekong secondary. Baagi ba tshwenyegile ka baka gore ba ka nna le mathata ka nako ya fa ba batlela bana diphatlha kwa dikolong tsa bona. Sekolo se jelwe ka molelo mo dibekeng tse 2 tse di fetileng le fa go tshwere morutwana a le mongwe kwa sekolong seo. La mafelo a dikologilweng ke meepo mo Rustenburg. Baagi ba re ba tshwengwa ke gore go fisiwa ga diphaposi borutelo di le 3 go ka nna ga tlhalosa gore baithuti bangwe kgotsa barutwana bangwe ba tla retelelwa ke go bona fa ba ithutelang gona ngwaga e tlang. Puso ya sokola gore e kre ditirelo e ditise mo baaging, so ne re kopa everywhere in South Africa anyone le gore o senya sa property le gore ke a rona di taxpayers o rutlisa botoka. Gona anong e se re na le class tse 5 tse di shweleng ke nagana re tlo ba le a challenge a very deep because of that issue. Tšhelete e le gore e tlo ntshiwe gore e tlo banganya sekolo the way se sheleng ka teng nka be na kongwe e tlo e tlo dira sengwe gore ba kgone go tswella pele. Bathati ba re go dirilwe dithulaganyo gore barutwana ba kgone go bona fa ba ka tsenelang gona. Re na le alternative classes tse re ka isang bana go tsone for now temporarily, so ga re sambe re emetse thuso go tswa go departmenteng because ba re solofeditse mare anong dilo tse dintsi di ga di direge overnight. Department e sampile go consulta ka ile ka mo departmenteng tse dingwe tsa ditšhelete. Lefapha la thuto mo porofenseng la re le dira dipatlisiso. Engineering team ya rona ile a visita sekolo go ya go checka gore a mme sekolo se ka renovatiwa kapa se ka demolishiwa go startiwe a fresh new classrooms of which is santse re metse yone report e. Didiriswa tsa sekolo ga mmogo le dibuka di shele mme baagi ba shakgetse. Itumeleng Khajane, SABC News, Rustenburg. EFF kwa Northern Cape ya re tlile go gwetla go thapiwa ga Gabusisiwe Mkagule jaaka motsamaisi wa nama o sa tshwere kwa masepaleng wa Solplaki kwa Kimberley. Mkagule yo bonwe molato mo kgetsing ya bonwenwe ka Mopitlwe o thapilwe mo masepaleng go latela go sekegiwa ga motsamaisi wa masepala Thapelo Matlala yo latofadiwang ka bonwenwe. Pejana selemong sena Mkagulu eo ha jwale e leng motsamaisi wa masepala wa Solplaiki o ile a fumana kotlo ya ho lefa diranta tse 780 ka mora boqhekanyetsi ba ho fumantshwa tjhelete ya tumello ya maeto le ho iphedisa nakong eo a neng a sebetsa lefapheng la matlotlo Mpumalanga. Tiro tse tsa gagwe tse go ting o di dirile ke dilo tsa 2011 go morago kwa yana ka molao wa go tsena mo masepaleng le go bona tiro 10 years is a fetile. Ho thongwa ha hae masepaleng ona ho bakile dipuo hana ho fela. As the DA, we asked for a special council meeting on the following Monday, and to date we have not received a written response to that request. Ho sa le jwalo Moga wa EFF o re o latola ho thongwa ha hae. Re batla go bona MEC Mokhuduthamaga wa lehapha le maleba a tla go committee ya rona ko legislature a tla gore bolelela le gore fa le morago la gore a iphitlhele a tshotse tshwetso a etseileng go diragetse eng. Moga wa ANC le mogatlo wa baahi Kimberley ba hlalosa tabatabelo tsa bona e le ho bona motsamaisi a phetha mosebetsi wa hae. What is important for the municipalities is to have stability. That is what is important to us. And then currently there is an acting municipal manager. Ntse re monitor all along. Sa rona ke gore mmereko o diriwe. Go na le di projects tse 33 tse municipality tshwanetse di implemente and ha re ntse re gogana re o a sa nna teng go ra gore municipality ya go busa gape tšhelete. Bekeng e fetileng masepala wa Solplaiki o se holotse ka matla ke komishene ya ditokelo tsa botho ka maemo a sa thabising phanong ya ditshebeletso le tsamaiso. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley.
Mo go tsa cricket setlhopha sa basadi sa Bangladesh se tlhometse Afrika Borwa ka metabogo e le 233 mo motshamekong wa sejana sa lefatshe kwa Vickers Mas Cup kwa India. Morago go fenya tikoloso ya ledi le go swetsa go ka beta pele, Bangladesh ile ya kwadisa metabogo e le 232 le go ka latlhegelwa ke di-wicket di le 6 mo di-overeng di le 50. Mo go tsa kgwele ya dinao, Afrika Borwa e solofela go ka siamisa matlhabisa ditlhong a ngwaga wa 2012 fa ba rakana le naga ya Rwanda ka kwa Mbombela Stadium kwa Mpumalanga ka moso mo maitsiboeng. Tšhono ya Bafana ya go ka qualifela sejana sa lefatshe sa ngwaga wa 2026 e mo matshosetsing ka gore ga jaana naga ya Benin e kwa setlhoeng sa Group C. Ka motsi wa metshameko ya go qualifyela sejana sa Afrika sa 2012 mo bokatising jwa Pitso Mosimane, Bafana ba ne ba keteka le go tantsha motantsho o ne morago itsege jaaka motantsho wa matlhabisa ditlhong kwa stadiumong sa Mbombela. Bafana ba ne ba tshameka maleka le Sierra Leone mo motshamekong wa bona wa bofelo wa go qualifya, mme ba ne ba gopola gore maleka a lekane ka ntlha fa ba ne ba na le dino di le dintsi fa go bapisiwa le Niger. Mme morago ga motantsho o ba ne ba bolelelwa fa ba sa qualifya. Mokaptene wa Bafana a re ba solofela fa ba tla phimola matlhabisa ditlhong ano kwa lefelong le a diragetseng kwa go lona. Like I said, I believe in fairy tales. Tomorrow we go again. Calculators will be out at Mbombela, so hopefully things can go in our favor now. You know, hopefully the football gods will be on our side. And tomorrow we all will be dancing. Maybe we'll rock that same dance that they done that time. Bafana ba latlhegetswe ke motshameko o le mong fela kgatlhanong le Rwanda, mme ba latlhegetswe ke dintlha di le 3 morago ga gore ba tshamekise Tebogo Mokoena kgatlhanong le Lesotho. Yeah, obviously we know what they put us through that side, and that's a motivation for tomorrow's game as well. The players know how difficult it was, the trip. I think we're the only team that played on that field, and we shouldn't have played there. Go qualifya ga gone go nna bonolo go Bafana. Benin e gaufi le go qualifyela sejana sa lefatshe le kgetlo la ntlha, fela bana le motshameko o makgwakgwanyana kgatlhanong le Nigeria e le yona e santseng ena le tšhono e seng kalo ya go qualifya. Mokatisi wa Bafana a re ba tshwanetse go fenya Rwanda, mme ditsholofelo tsa bona ke gore dipholo tsa motshameko o mongwe di nne mo letlhakoreng la bona. Le fa ditšhono tsa Rwanda tsa go qualifya di setse di fifetse, Bruce o dumela gore Bafana ga ba tshwanela go nyatsa setlhopha seno. The opponent of tomorrow, they are very dangerous in transition. It happens now when we lose the ball, then we should have many problems. So let us first win the game and then see if it's possible to win it with as much goals as possible. Motshameko ono o tla phasaladiwa ka tlhamalalo mo SABC 3 ka moso ura ya 6 maitsiboa. Mo gaetsong di le kalo tsa maitsiboeng ano se lebale gore ka moso o ka nna le tšhono ya go lebella dikgamo SABC 2 ka lemela Sepedi kana ka mo SABC le hae. Ga jana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje go fitlela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gangwe. Tla ke go leboga ka tle go mogaetse madume a re bone tsa maemo a bosa go tla itemogela masarasarane ka diperesente di le 30 ka kwa province ya kwa Eastern Cape le Western Cape, mme go tlana le masarasarane a pula ka diperesente di le 30. Re lebella motsatsing la ka moso te masarasarane a pula a tswelela ka diperesente di le 30 ka kwa province ya kwa Limpopo le Zulu-Natal le dikarolo dingwe tsa province ya Eastern Cape le Western Cape. Mme ba ponela pele maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga segolo bogolo ya ka kwa province ya kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya Northern Cape. Re tswele pele re lebele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng. Pretoria tla beke me go digrata di le 31, Fastbrains yona tla beke me go digrata di le 30. Re lebela province ya kwa Limpopo te Mosina go tlana mogote ka digrata di le 36, fa Thohoyandou yona tla beke me go digrata di le 34. Re lebela province ya kwa Mpumalanga teng Skukuza go tlana mogote thata ka digrata di le 37.
supa fa Mbombela yona e tla be ke mo go digrata di le 33 re lebelle province ya ka KwaZulu-Natal te Richards Bay go tla nna mogote thata ka digrata di le 39 fa Ulundi yona e tla be ke mo go digrata di le 38 mere ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape te maletswe mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 12 me tla thutafala ka digrata di le 26 fa Komane yona e tla be ke mo go digrata di le 32 mere ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng go tla thibafala le fa Riversdale yona e tla be ke mo go digrata di le 25 Mossel Bay yona e tla be ke mo go digrata di le 21 re lebelle province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane go tla nna mogote thata ka digrata di le 33 fa Apintene yona e tla be ke mo go digrata di le 28 me re lebelle province ya ka kwa Free State teng Sasolburg e tla be ke mo go digrata di le 31 fa Kroonstad yona go tla nna mogote thata ka digrata di le 33 Volcom le yona e tla be ke mo go digrata di le 33 re konosetsa re lebelle province ya Northwest te Mahikeng e tla be ke mo go digrata di le 33 ka jalo go tla be go le mogote fa Lichtenburg yona e tla be ke mo go digrata di le 32 Rustenburg yona e tla be ke mo go digrata di le 34 mme mo gaetsho ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana a re be re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.